Сифат яғына келіп жеттік. Әйдәк зумардашылардан сұрайғар, мына балны нешік текшірге бізге тамашашыларға бик қызық бұл. Нешік еттіріп балны текшірге, қайсы бал яқшы деп санала? Видеороликларда көрсетелер бит әле, балны суға салалар, кәрәс формасына кірә, балның өзінің қатері бар, менә шуңа күрә кәрәс көрсәтә ул дип төртәләр бит әле. Әйтмиләр, әйтәселәре килми. Шарлатаннар дигән янда кешеләрне, мынау күрсәтүчеләрне. Монда иң яхшы белгеч менә сез әйткән фикер. Bilgen kişiden alırga. Balını, küp kişi balının temi bilmeyi. Buna nerse bilsen de, evet, bal dedi. Bal değil, balının sortları bir küp. Buna in yakşı bal, yüke balı, evet. İn kim taralğanı şeşek balı da beyti. Şeşek balı. Yüke balı tağın indi. Yüke balı, kara buday balını yaratı balılar buna ul tizbet ebezden. Anlar hazır gımbağış mı? Bal nerse küp. Bal, bizde kaç evcik var bilgez Tatarstan'da. Bal küp, gımbağış hazır bütün rayonlarda tuldu. Rapıs küp kirdi evet. Buna ondan alına. Dolnik bal. Buna rapıs balı nerse bilen, naçar balı değil. No, o katıp gite, kirpiş gibi buladı yaran evet. Onun üzünçeligi var. Gımbağış balı tuz temli, no, nalübeytili diye. Olgan vaqtda neçe gitip şamalarga sifаты бар, өлгөргән бер дигән бал икәнлеген. Ашык тыгып карап белмим. Өлгөргән куе булайынды ул. Evet, сыйык бал булса, өлгөр битмәгән була. Аннары мына мен үзебезнең кәргәтәм алучыларга алыштырам дигән, әгәр ошамады икән, әтегез килеп алыштырып китәм, акчасын бирәм, evet. Шуның өчен белгән кешеләргә, белгән кешеләрдән алырга, Төсен инде булырга тиеш. Төсе дә бик күп төрле алайган әйтеп булмыйм. Аның агы бар, карасы бар, сарысы бар, нинди чәчәктән җыйган. Тәме, бал тәме дип әйттегез сез. Нинди тәме ул? Бал тәме. Мәсәлән, Горковат Асында yüke balı ayırmaya geçerek bulayında ol. Ultra surtka karay, bütün bal, әче, сәче тегелеп кенә тоже биреп булмай. Безнең